hold 25th anniversary laga hold ticket akide moi Bible tinda inega puriase. Exodus chapter 34. Then the cloud covered the tents of meeting, and glory of the Lord filled the tabernacle. Hawande wanghom a kumjung ninok yau. Hayanga yungwan ba umbu pilangbu wangaya ma. Leviticus 26:11. I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. Tawa nyui jenga noman yoma lenglak hayanga tawa noman yedaulak. John chapter 1 verse 14. The words become a flesh and made his dwelling among us. Ngau kada na miang hayanga teman pai ngo.
ada ba yongwan ba jisu tumana yu patan bu adau hibak ni nyu ayong ayen kawang nang mohiman tambu jenesa tumana nang dayilak pa menyong bu fanang apoy baptis Police Baptist Fellowship iman wang beng taphem ngangoi bu ji lulak hibak ayong ngai bu jenesa iman hadau taidem lengyang atanyang ge ajau yen kawang nang ayasan yalesa wahe wang sei tekatam yang hadau taidam jenesa mohiman bu jenesa menyong fanang ge anyenesa iman hungli bu nang da menyong falak jenesa hadau ma jenda cembu nyoi je hayang bu yoi iman na hadau ma wang beng taphem ngangoi bu hadau mo jenesa Komen leng dambu hadau nyoi ma imana taidem yalak jenesa hol ngonang chau yen kawang ni ausen tumana ya ausen hadau kan nyoi chunlak jenesa nang mebu bong bong nang mebu nang mek hadau kan nyoi lerak bong bong ke siang chau tam bong chau yen kawang tau jenesa nang da tumana pa yen kawang hadau nyoi tumana ni itam ja jenesa ya atam ja jenesa tuman hadau kan nyoi chuan hadau kan nyoi ma nang mek lei pha he ke siang hadau kan nyoi tuman ongna si banda tuman ayen hadau nyoi jeng phan jeng sei nang chau atam ba nang da he fan fa jisu christ am ma yu poi talan se upa nang mong yau amen tau Reverend Machen Executive Secretary Konyak Baptist Pungunok Pangjam Kaya apoy apa kawang jisu ajau yaha men ma tawa e patam nang ge
Police Baptist Fellowship aboy Shuru Nakriya agede Police family khan Atma Thanda Aro rasta na dekhya laga homoi ekta de thagishe Aram nai Shanti nai Suko pani laga jivan thagishe Tai khan logo dunia laga dhan sampati ru thagishe hoilebi Isor morom najani gena andhera laga dunia de atma komjor hoi gena hari thagishe Nisa pani rasta de bishi manu thagishe Baba Khan duty bra ghorde ghori ahado maiki bacha logo chhagra kore ghorde shanti aram thakya nai Baba nisa hoigena maiki bacha ke hala kore aro koi modu bra hi ami ke bujibo pare Ama kandigena kwa thake itu khorde khabule do ase hoilebi shanti do nai kiman din ami khan iniga laga jiwan thakibo Idu fellowship shuru nakriya age de police manu khan atma de age boribole mehsus tu kuri thagishe hoilebi age boribo napare Tagot laga kapra, police uniform to daligena thagishe, hoilebi mondo shanti hi bisari thagishe. Police amabra officers khange kwa thake, ame khan yedi thaki ase jote prathana ar fellowship to nai. Police officers baba khan bra kwa thake, ame khan do manu ke raksha kuri thaki ase. Hoilebi ami khan ge atma de hohai kurigena age kunbra loi jabo enega laga monduk same de ASI mefong tate bhabana ektabra ahi punchi Udu din ekdam ashis laga din thake bohigena thakya homoi de achanak pra ekta sandesh ASI mefung laga phone de ahe khobor do idu thake ke Police Baptist Church Mon Khan Aboy police station de ahibole ase Itu khobor pua homoi de ASI mefong ekdam akha ar biswas pura luigena tate thakya khan ge koi ki itu do isor laga kam ase Itu khobor pua do hoile tai khan sob ekdam akha khushi ar biswas pura rukhi thake Enega hoigena 8 March 2001 de Police Baptist Church Mon laga Pastor Banwang bra luigena Deacon Manko ar helper Omwang Aboy Police Station de ahi punchi Ahya homoi de taikhan Baba Nogwang Lens Naik aro Constable Khamnyai ge lok pai
তাই খান আহিয়া লগা মাকসাদ তো হলে ফেলোশিপ তো শুরু করিব লগা থাকে পাস্টার বৰা কয় আমি খান যদি আজি আহিয়া তো এক্সিডেন্ট না হয় ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা বৰা আহিছে তাতে ডিকন মানখো বৰা কয় আজি পৰা লৈ কিনা আমি খান পুলিচ হাউস হোল্ডে ভিজিট যাব হেল্পাৰ ওমৱাং বৰা বি কয় হয় আমি খান মিলি কিনা সব লগা ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ বিৰাব তাই খান একি লগত প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু হোম ভিজিট কাৰণে তৈয়াৰী কৰা থাকে এনেগা হৈ কিনা তাই খান পুলিচ ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা আৰু আত্মা লগা খানা খিলাব কাৰণে বিৰা থাকে পাস্টাৰ বৰা লিড কৰি কিনা পৰিবাৰ লগত ফেলোশিপ থাকে তাতে জীৱিত বচন বৰা তাই খানকে সমঝায় মন ডাঙৰ কৰিবলৈ লগা কথা কৰে আৰু মিলি কিনা পৰিবাৰ ওপৰতে প্ৰাৰ্থনা দৈলে ৰাখি দে পুলিচ আমা খুশি লগা সুকো পানী গিৰাই গনা কোৱা থাকে কোন বৰাবি আমি খানগে এনেকা প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া নাই আজি আপনি খান আহি গনা প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া দৈলে বেছি আশীষ হৈছে ইদু শুনি গনা পাস্টাৰ বৰা পৰিবাৰ ওপৰতে মন চুটো নকৰিবলৈ লগা কথা ৰাখি দিয়ে তাই খান হোম ভিজিট খতম কৰি গনা वापस जोआ সময়তে কথা কৰে কি ইটো ভিজিটটো ইয়াতে খতম হোৱা নহব লাগে পুলিচ বেপ্টিষ্ট ফেলোশিপ আপই থাকিব কাৰণে শুৰু কৰিয়া লগা হ'বলৈ দিবি আৰু পৰিবাৰ খান বি মিলি গনা প্ৰাৰ্থনা আৰু থাকে আৰু নিশা পানী দে থাকিয়া বাবা খান বি আস্তে আস্তে মন বদলি কৰিয়া থাকে তাই খান 3 দিন 8 মাৰ্চ পৰা লৈ গনা 10 মাৰ্চ 2001 তক ইভাঞ্জেলাইজ কৰি গনা ভিজিট বিৰা খতম কৰিছে 3 দিন Thursday, Friday, Saturday laga home visit pichire next दिन
11 March 2001 do hoile Sunday thaki pai. Tade ekdam asurit laga kam dikhi pai. 48 police household jama kore aro itu din do hoile first Sunday service thake. Sewa de Pastor Ban Wangbra Isor laga jivit vachan Matthew chapter 18 verse 20 bara koi. Kute 2 June 3 June ami laga nam de jama kore tade ami ase. Inega koi gina taikhan opor de samjhai. Taikhan sob khushi aro ashis hua thake. तीन दिन visit birado hari janai kile mane taikhan inega evangelize Korea karne 48 police household jama kurobo parishe aro udu first Sunday 11 March 2001 gathering do hoile Police Baptist Fellowship aboy shuru Korea thake udu din sewa antim Korea logote meeting thake. Idu meeting day ASI Mefong aro ABSI Tolovi Semabi mojud thake. Tate boha homoy de ASI Mefong brakwa thake ki ajido ekdam asurit lagatin thagishe. Tate ABSI Tolovi Sema brabi kwa thake idu fellowship doile bhalbura age borigana jabo lage. Meeting de Pastor Ban Wangbra Matthew chapter 18 verse 18 bra luigana kanda kura thake. Idu meeting de hi leaders khando hoile chunia thake. Fellowship in charge karne Sri Inyei Konyak, Secretary Awai Konyak, Finance Secretary Sri Patuk Konyak, Treasurer and Mission Sri Nokwang Lens Naik, Women Pastor Mrs. Amongla Ao. Deacons karne chunia thake Sri W Khamnyai Konyak, Sri Chingang Konyak, Sri Shaching Konyak, Sri Hontong Konyak, Sri Akham Konyak, Late Ikai Konyak. Deaconess Karni Chunia Thake, Mrs. N. Yawing, Mrs. Yu Shei, Mrs. Ngibian, Mrs. Penon, Mrs. Ngifan, and Late Moe. Chunia Pichede, Taikhange dedicate Kurigana Prathana Kuride. Inega hoigina Taikhan laga leadership debra idu Police Baptist Fellowship aboido age borigana joa thake.
11 March 2001 bra luigena aji 10th March 2026 tak isor laga moro aro anugra thakya karoni 48 household bra shuru kura aji 110th household hoishe aro police family khan 25th anniversary celebrate kurbo pari ase ami khan sob miligena isor ke arathana aro dhanyawad dibo
আপনাকে ধন্যবাদ দিয়াছে 2001 March 11 day Suru Korea Pastor Panwang Dikan Omwang Manku Khan Haigna Last night Nokwang Kamnyay Khan Bralit Kurigna Oh Prabhu Chiso Pastor Inyay Salai Kurigna Suru Korea Aji samay 25 years apna hohai kura karni धन्यवाद दियासे Idu laga आशीर्वाद pra 25 anniversary याद pra suru kurigna chamo apna laga atma probido phota kurigna Idu jubilee और 25th anniversary do आशीष हो लगा होबले दिबी गुना धन्यवाद दिगना आशीष मंगिगना dedicated kurigna प्रभु यीशु ख्रिस्त लगा नाम ते प्रार्थना कुरिया से आमेन Happy 25th anniversary. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and we are his. We are his people and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. This is the word of God. A very good evening to you all. Respected pastor, deacon board, speakers, sir, reverend and pastors from various churches, OC, sir, officers, Jawans, invitees, and all the Christian believers who are present here this evening to witness this very auspicious 25th anniversary of Police Baptist Fellowship Aboy Town. I, on behalf of Police Baptist Fellowship Aboy Town, have immense pleasure to welcome each and every one of you to this 25th anniversary celebration. At the very outset, let us all give thanks to our Almighty God for granting us this beautiful time together in this manner to worship and have fellowship with Him. Before we proceed further, let me highlight the program. Police Baptist Fellowship Aboy Town, District Mon, Nagaland, 25th anniversary, 2001 to 2026. Date, 10-11 March 2026. Venue, Multipurpose Hall, Aboy Town. Theme, Freedom and Restoration. Special guest, Sri Manpon Konyak C, Honorable MLA 47 AC Aboy Nagaland, Kohima. Speakers, Reverend Tia Tusi Lungkumar, Executive Secretary, NPBCA, Reverend L. Machin Konyak, Executive Secretary, KBBB. Office bearers, Mr. S. Chingsa Konyak, Miss N. Fiwang Konyak, Miss K. Sonli Konyak, Mr. N. Echim Konyak. Tuesday evening service, date 10 March 2026, time 4:30 p.m. 25th anniversary hall dedication, Reverend L. Machin Konyak, Executive Secretary, KBBB, act of inauguration followed by opening ceremony. Order of service, speaker, Reverend L. Machin Konyak, Executive Secretary, KBBB.
Program number 1, Bible reading and prayer, Sri Kaipa Chaplain Police, Baptist Fellowship, Taubu Town. 2, brief history and release of souvenir, Reverend N. Banwang Pastor, PBCM. 3, welcome speech, Sri Bintang Chamar, OCPS Aboy. 4, 25th Anniversary Choir, PBFA. 5, presentation and special prayer to matrons. 6, speech, Brigade A, Sri Nokwang, 1st General Machine. B, Sri Mifong, 1st OCPS Aboy. C, Mrs. L. Pongchoy Konyak. 7, necrology, Sri Bintang Pastor, ABFA. 8, special number, Brigade A, ATBC Choir. B, matrons in charge, Mrs. S. Chiling Konyak. 9, message speaker. Topic, walking in victory over the past. 10, benediction, Mr. Fakmai Pastor, ATBC. Now we shall begin our program with opening hymn, To God Be the Glory. Hello, check, hello. God be the glory, great thing He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who
Now, I shall call upon Sri Kaipa Chaplain Police Baptist Fellowship, Taubo Town, for Bible reading and prayer. Bible declaring appropriation. 1 Samuel 2:7-8 itu inappropriation. Jehovah he konoba ge tukyap ponai. Aro konoba ge thoni ponai. Tai he konoba ge nichi girai di. Aro konoba ge opor uthai di. Tai he Tokia Manukange Matibra Utaidi. Aru Daihi Dictar Bai Tagya Manukange Bajaidi. Daihi Taigange Raja Chokra Laga Sati Bonaidi. Aru Taigan Soman Laga Jagadi Rakiti. Pertipi Laga Ekdom Pitor Khan Joba Laga Ase. Itu lago Obodi Tai itu Pertipi Ge Bonai Se Pratana Kriya Se. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Prabhu Isor. Abin lagam moron gimana surut gimana damrase. Isor abin lagi thone bajana ya sede Prabhu Isor. Amar aboy town de Police Fellowship 2001 March 11 bra suru kurigana ha. Aji 25 sar ponchani mide kiman chona bilaga pera ganja ji alag alag jaga bra arod apoi down bra kiman jo yade jama gurigana se sob israbini diki pai ase hosa israbini dukhya mano thon banai de harai gana thaga mano banai de sadan laga nungri gan israbini laga hosa laga sweden banai de prabhu isor apna ke thone bati ase de prabhu isor Achi, kiman ju yati ponchi kana, itu program di mili poni mili kiman yati jok kurigana se, mili kana se, itu pra suru kurigana kali sam tak loi jable ase. Itu ni mili Prabhu Isor, yati chamakra kan pra, abin laga nam mahima kuribla se, aru sana kuribla se, hohai kuribla se, aru atma laga kota asis pavre ase. Aru itu huni loi kana, dunia de jinda thagadak. Isor abni chariblan na parigana abni logoti thagigana Isor jibon keni lolase hallelujah prabhu Isor iduni midi ajikiman jon yade kosigana chibra suru kurigana Isor abinaga na mahima kuriblase ara abinaga kota atma kota rusana kuriblase kisim kota hohai kurigana chablase sob ubodi Isor abinaga hokti tagabra he salwa kurigana he khotom hoble divide ble Prabhu Suravanati Charigana Pratana Kriya se. Amen. So, sorry, assist Kuri Divi. Thank you, Chaplain Sir, for invoking God's presence in our midst. Program number 2, brief history and release of souvenir, Reverend N. Banwang Pastor, PBCM. Now the time is given. So look at good evening. Aji adi. Himan bisosi manukan chudu tangon hoigana. Aigana se.
sob logo de isomoram salam chunai dia ase. I on behalf of our Police Baptist Church Mon, leading by SB and all the members prahi, greetings itu anidia itu chunai dia ase. Yet the respected achi 25th anniversary of his peers, aro yedi chaplain, aro osibra logena kiman, chawan, sabai khan, family khan kiman chuna se, aro bi yedi amakan respectfully, amakan Reverend Majin, ES, KBBB, pra aro bi kiade kiman staff khan invited khan kiman chun ahigena ase, sob logo de aro khushi pao. Once again, mo itu chunai dia ase. Idia mo logo de time dia tu hale, kidu sawarna itu tu lilis kuri digna. Ajibra mukhan itu loi gna he, mukhan itu puribo ni mide itu lilis kuri brahmana ase. Sawarna kidia itu sai gna jadam de. The sawarna is a remembrance of God's often instructed His people to set up the memorials or act of the reminder of His faithfulness. Itu ase. Sawana de likhi thaka to hole kidu isu laga instruction, isu laga kam, kidu kam kurigina aha laga. Itu amkhan khali kotha pura nohoy, hole bi likhi gina thaki gina. Itu memorize kurigina, itu puribo nimide yade likhi gina thaki ase. Itu gaani moi aji iso namde itu lilis kurigina aji brahmakhan itu purigina chabuni mide moi inika lilis kuri tibulmona se itu lilis nukura agide moi Bible ekta inika puribulmona se 2 Corinthians chapter 3 verses 13 verse saigana chodamde inika dikhiya se we are not like a Moses who had to put a veil over his face so that the people of Israel would not see the brightness fade and disappear. Their minds indeed were the clothes, and to this very day their minds are covered with the same veils as they read the books of the Old Testament. The veil is removed only when a person is joined to Christ. Even today, whenever they read the law of Moses, the veil still covered their minds, but it can be removed, as the scripture says about Moses. His veil was removed when he turned to the Lord. Itu isu kota ase. Itu kota sorte moi koi di brahmana se. Kidia Israel manukha laga Moses laga kanon hisab te taikhan do kidia Egypt ra move kurise move kuradam de taikhan kini ka move kurise itu laga mahima laga kam nadi khibone mide taikha logo de kabra bra face to pon kurigina thagise itu time de isu do taikhan tikhanai kidia itu do taikhan bra itu chari dise iniga hoadam de taikhan isu logo de tikise kun he isu logo de turn kurigina ahe taikhan bra do tikise itya tak be Israel manukhan bra kunu ba bra edu kabra do hole nichu laga face de pon kurigina thagi ase isu na dikhe hole bi kitia edu khuligina isu logo da aise isu logo de tikhi enega laga Bible de mukhan tikhi pai ase mukhan poila du isu na janigina thagise hole bi itya du isu janigina thagigina ki du history du likhigina thagi ase achi moi edu lilis kure brahmana se Itu sawana ase itu to hole Police Baptist Fellowship Apoy Town 25th anniversary celebrations 2001 to 2026 itu kakos to hole I Reverend N Panwang Pastor PPCM
release of this souvenir of the Police Baptist Fellowship Aboy 25th anniversary in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Itu ase achibra mukhan itu loigena yete likhigena thaga history khan ki ase itu tu hole isu laga kam gura ta laga faithfulness itu history likhigena ase itu kani itu tu hole mukhan Police Baptist Fellowship Aboy Town 25th anniversary celebration 2001 to 2026 theme to hole freedom and restoration souvenir enega tigena ase dukani moi edu enega ticket kuriti ase moi pratana kuri ase iso apna logate thanabadi ase apna laga faithfulness and apna laga kam sob phi moi khan kam kurigena aise khali kotha pura nohoi holebi kidu edu moi khan yate likhina thagado because of your faithfulness we have done amakhan bishi kam kurigena aise yate likhina ase yate saban hoigena thagilebi yade na pongtigena thagilebi iso apna he etu tidigat kurigina itia abra mukhan chola bole tibide kona Jesus Christ alaga nam de pratana kure ase amen. Now I shall call upon Sri Bindang Jamir, OCPS Aboy, for welcome speech. Hello, good evening. My dear respected office bearers, respected pastors, our special guest and Honorable MLA 47 Aboy, Sri Manbun C. Konyak, Reverend Metchen Konyak, Executive Secretary Konyak Baptist, Paminok, Pangjum, Reverend Diadushi Lungkomer, Executive Secretary, Nagaland Police Baptist Churches Association, esteemed pioneers of this fellowship, all our distinguished guests, brothers and sisters in Christ, good evening and warm greetings to each one of you. Hankiko Nangia, Aboy. Menguya. Ekta dita ami hika boli business kore ase. Ite ahe na. It is with great joy and gratitude and deep sense of privilege that we welcome you all this blessed gathering today. Your presence among us is not just an honor, but a source of encouragement and inspiration to our fellowship and community. To our Honorable MLA, Sri Manbun C. Konyak, we are deeply grateful that despite your many responsibilities, you have taken time to be with us today. Your presence reflects your concern, support for the welfare and spiritual life of the people. We extend our heartfelt welcome to Reverend Metchen and Reverend Diadushi Lungkomer. Your leadership, guidance, and faithful service in God's ministry continue to strengthen and inspire many church believers. Indeed, you are a blessing to all of us. To all the respected pastors and chaplains and distinguished guests who have come from far and near, we sincerely thank you for joining in this great event. Your presence adds great meaning and grace to this gathering. To all the pioneers
who have arrived from far and are still active members of this fellowship, we salute you. The trees that you have planted and the fruits that we are having it now. Our number ki lagai gina aise, dati pra fruits uladuli do amakan idia kaya se. My dear Reverend Pamung, iktin ahegana abuni itu jaga di church di aman fellowship, humble fellowship do abuni khuli dise. Aru itebi abuni jinda, aru itebi abuni ekdam active member inaga kurigana ahegana abuni laga presence amakan ki tikadam di. We are very much pleased. God bless you. Today is not just an event, it is a moment of fellowship, thanksgiving, and celebration of God's event. We gather together like we are reminded that we are one in Christ, united in faith, love, and service. On behalf of the organizers and the entire fellowship members, I extend our warmest welcome to each one of you. May you feel at home among us, and may this time together be filled with joy, encouragement, and God's abundant blessing. Thank you very much. God bless you all. Program number 4, 25th Anniversary Choir, PBFA. Now the time is given to PBFA Choir. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello, hello.
Program number 5. Presentation and special prayer to matrons. सबसे पहिला प्रभु ईश्वर का नाम महिमा कुरिया से गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अनमय प्रेज द लॉर्ड ईश्वर लगा नाम उचा कुरिया से आज लगा 25th एनिवर्सरी लगा ऑफिस पेरिस रेवरेंड स्पीकर टुइटा आरो रेवरेंड खान किमानचुन पास्टर खान लइगना आमिया लगा ओसिसा प्रलिगना किमान ऑफिसर्स खान तांगोर छुतु खान ख्वायर टुइदा प्रलुइगना किमानचुन आइगना से आरो चाका चाका ब्रा चैपलेन खान किमानचुन आइगना से अपनान सब के ऑनर कुरिया से नरुखिगना अच्छी लगा इतु फंक्शन आरो इतु प्रोग्राम दो यदि क्लान होय दिल्ली मुंबई नॉर्थ ईस्ट तकान भी लाइव के साय से अपनान की भी आयन पीएफ ऑफ पुलिस बैप्टिस्ट फेलोशिप नाम दे सोकात कुरिया से पिछली टाइम अलग तीनों लेगना अमिखान ब्रा एकता प्रेयर लोबले मुंचा से इतु अकेदे काम एकता एनका कुरी दिवो यदि एकता किसाब्रा क्वानिसना लेजी alchi mano lazy person never keep time lazy alchi mano do kitabi manu han ke time diwo na pare only busy person can keep time busy mano he manu ke time diwo pare koi lazy person will not keep time only busy person can keep time busy mano he time diwo pare kwanisna सबसे busy chatti garne thagilibi iman chutu fellowship ekta bra अनुरोध कुरा तुमदे अमेखान मोर रेस्पेक्टेड अमेलागा कोन्याक बैप्टिस्ट पुमाइनोक पंक्चुम उचै अमेला ईएस ताई टाइम तिया गणबी पुशी कुशिया से इदु गणी अपना इसोलगा आकेदे हम्बल हुइगना अमेन ऑनर कुरुमुन जाय एक बार यदे आइबले गणी ओके अमिखा लगा ऑफिसर OCPS अपोई एक बार खारा गुरु गाने चनाई दिया सर will you please come yes come Friday, Raluigana, Police Baptist Fellowship, Taubu Town B, Silver Jubilee ase. Eki time di khula gani, holi bi tai laga Silver Jubilee Kalibra suru kule ase. Itu rakigana, ityahi korai jabule ase. Iman busy thagile bi time dia gani. Bishi kushi ase. Amikha laga chaplain Police Baptist Fellowship Taubu apa ekbar aibule gani mati ase. मोन डिस्ट्रिक्ट पिथौर लगा अमियन चपलेन माचुडे सबसे सीनियर पूरा ताई ऐसे
Pastor Bintang, Our Baptist Fellowship Apoy. Achilaga program de tayase, please come. Pastor Pek May, Apoy Town Baptist Church, Taibi Parai Bulikan tonight. Amiha laga Mother Church, Apoy Town laga Konyak Baptist Church laga pastor ase. Amiha laga first OC, Mipong, Tai dakan de ito fellowship suru grase. Please sir, apna ik parak yadi ahibo kara grina. Tai thakatam de he message aisha aro idu bhal kota se koigana tai brahe accept kurigana idu fellowship tu suru hua ase. Pisi sal retire huigana jaigana daishe Dimapur te jaigana thagilibi idu program ki invite kuranisna yadi aishe Kumar retire. Hoda में जो एक बार आइबो साब अरो सनापो APSI ताइबी दिमापुर ते रिटायर हुई किना अमेला पोस्ट कमांडर ताइबी अच्छी खोरा ऐसे अपना तुइदा मान तुब्रा आहा गण बिशु बिशु से Konyak kota itu yikya koi, yukya bi koi, yongya bi koi. Olibi English de bisare mungkin na panis na. Olibi moi ini program de metros enaka hali dise. Moi laga translation. Itu tu kunase kusigole mane yikya kuado Police Baptist Fellowship laga pabakan. Sadi hui kana takan chonam kura. Maiki bacakan alak motahan bra lui cha aji hi korai dise 25 years kongjise kuwa kani. I on behalf of police officers aro Police Baptist Fellowship would like to welcome each and individuals they apnan ki welcome kuriya se aru naru kikana apnan bi ek par nichu jaga de khara kurle kani chanai dia se iman chun harai kana thaka korai se itia Tai kan ge honor kurigana kif dibule gane chanai dia se please. Kif receive kura bijide kun bin napoi jabo apnan gane special prayer ekta lobo mun jaise खत्म होइले सिग्नल दिबी मइए
पुलिस बचाकन अलाकन के शादी हुई जाकन 100 above असे अजी ताइकन खोराई आएगना इदु चुबली मानिबुली करनी खारा कुरीगना तकाय तमदे अमिखन ताइकन long life good health sound and mind kun mota logo ताइकन शादी हुई गना थागिया से ताइकन family पचान उपरे आशीष और long life आई आ लगा समय 50 years golden jubilee bi tubara lok no padak जीवन फाल हुमोई फाल राखी दिबी कोई गना ताइकन गाने प्रे ग्रुबो अपना हनबी बाबा अमाखन मोइखन पुलिस फेलोशिप के आशीर्वाद दिबिदे कोई गना एनागा प्रे क्रिदिबो अमिखन प्रेयर एक्सचेंज नलो आकेदे मोई प्रभु ईश्वर लगा वचन कोता एनागा एकता पुराई दिया से surely the goodness and mercy shall follow me all the days of my life Achibra loigana surely osabra isolaga आशीर्वाद अपना लगा जीवन खत्म नवा तक थगिबी इदु इसोलागा कोता से ताइकल लाइफ करने आशीष मंगेगना आमी खान एक की लोगों प्रार्थना करू दे हालेलुया 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 होताय आमी खान के मोरम खुरा प्रभु ईश्वर यिकया मेट्रोस ताइकन करने प्रार्थना करिया से ओ ईश्वर किताबी सुगुत पुण्य कुरा प्रभु अपना सहायता का करनी आमी खान ब्रा चनम कुरा मुई लगा खोरा से आमी लगा खोरा से कोई गना ताका निचो लगा खोर परिबा सब छरी दिगना निचो लगा अमा बाबा सब छरी दिगना निचो लगा खोर ब्रा ओलाई जाएगना इसी साल 25 years ताइकन थागिगना पिलक पिलक चका दे ताइकन के लोक वाला का रास्ता दे कुनबा खुशी ब्रा कुनबा संदीप ब्रा कुनबा मुंदुक ब्रा थकिओ परे होली भी प्रभु ईश्वर ताइकन अजी खुशी लगा तीन मनिया लगा दे अपना वापस दोबारा लुक पाई दिया गनी ईश्वर अपना के धन्यवाद दिबो न रुकी कना प्रभु ईश्वर अजी तो सल्वर चुपली लगा आशीर्वाद ताइकन ऊपरे राखी दिया से वापस कोराई जाएगना ताइका लगा फैमिली मोता लोगो फैमिली यूनाइट टुगेदर हुई गना आके चाहतम दे आशीष दिबिदे लॉन्ग लाइफ दिबिदे कुना ताइका लगा लाइफ भी डेडिकेट करिगना प्रभु यीशु ख्रिस्ट लगा नाम दे प्रार्थना करिया से आमेन अपनान बुइवो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू आमेन खुशी गुरिगना इकिल गो ताली मारो दे अरो कुनुबा के माती बोले तो टाइम लोबो आमी खालागा फर्स्ट यूथ डायरेक्टर पुलिस बैप्टिस्ट फेलोशिप ते थाका आमिया लगा न्यूमा चाइलिंग एक बार खरा ग्रुवो अपना चका दे आई भी एक बार तापोंग फॉर्मर यूथ डायरेक्टर अपना भी एक बार आइबो तापोंग पाहिजे तापोंग ऑप्शन है काले आयो ला न्यूमा पोंगचुई फॉर्मर यूथ डायरेक्टर अच्छी तापोंग आहे परानाई काली भी टाइम असे काले आए बोले चलो फास्ट फास्ट यदि अमी लगा वुमेन लीडर लगा अमा बाहिशना नहीं अपना चाक का देख पर करा ग्रुबो वुमेन लीडर लगा पास्टर लगा चपलन मुंगे apa apa ya youth director लगा बाबा
Yade dibi. Kupa paya. Alap chutu kata thagi mo mula baba. Itu asa. Tai puan hai otha se. Camera de lamba dikhe. Tai karne hai ana zari idu. Acha, Sunday school teacher Ngip Tai, former Ngip Tai. Tala ama ba aichin nai. Ngip Tai. Khara grupo. Talla, Sunday school teacher Talla. Singo. Singo. Yalem. Yalem. Ngiptan. Nichu laga jaga de khara gule gani chane se. Mui laga pusti nam do Chingkau Chingpong. Ase Chingkau Chingpong. Laga pastor. Mui pastor. Chal Luisu pastor. Naili kunu ba haigna nai Chal Luisu. Tajit Town Baptist Church, pastor. Sangyu Baptist Church, pastor. Nagamis Baptist Church, Ikrani Pata, pastor. Yadibi mon women leader potagin ase. Nakini Mora Police Baptist Fellowship. Kono ba aisin ne? Volunteers ufale ase. Tobu Police Baptist Fellowship. Tazit Police Baptist Fellowship. Pastor. Tobu lagabi, Tazit lagabi ase. Pastor Duda, Chablan Duda. Police Baptist Church, Mon. Pastor. Reverend. Police Baptist Church, Mon. Khara Gurina sa ake phale. Nagamis Baptist Church, Apoy, pastor. NCRC Apoy, pastor. NCRC. Coker Baptist Fellowship Apoy, pastor. Coker, mon Nepali koi. Form Baptist Fellowship Apoy. Form. Pastor. Pinkong Baptist Fellowship Apoy. Pastor. 11 IRB Police Baptist Church Apoy. 11 IR. Pastor out of station. Kuniba aigina sanai. Aro kalibi ase, amen ikil wat tali bajabo dei. Aji iman de raki dia ase. As we celebrate 25 years of God's faithfulness, it is truly a blessing for us to receive, to have with us our first OCPS boy and our first
General Mission and also our former youth director. So idia speech nimide Sri Nokwang First General Mission, Sri Mefong First OCPS Aboy, Mrs. L Pongchi Konyak tahan oporde ekta pichide ekta logo nimide time do khuli diase. सबके गुड इवनिंग उदाई रिस्पिक रखा अच्छी लगा ऑफिस प्रेड उदाई रिस्पिक रखा केपीपी कोन्याक पंचिम मोन दूध परा उसोर परा हा पासे खन और किमानी ऑफिसे रिटायर हुई कना थाका खान आहा आरो प्रेजेंट थाका ऑफिसे मा डिपार्टमेंट लगा पातना कुरिना रुखानी सेना टाइम हुमाय इसोब्रा आमाखान के खुली दिया गाने बिसी खुशी पा लगा कोथा जानाई दिया से आरो भी अमिखान पुलिस मानुखान मुखान तो बेसी टाइम फिलाई दिसे शुरू तो क्रिसमस टाइम दे क्रिसमस लगा मिसी थुनी बिहू टाइम दे बिहू लगा हुनी अच्छी 25 लगा हिस्टोरी खान हुनी बोले ऐसे हुली भी एक जोन के 10 मिनट से अमी की भी 10 मिनट से हुली भी अमी एक खुंदा भी को बड़े 25 लगा दिन लगा तो को बड़े ना बोले भी अगीते सब इन्वायरमेंट गुरी दिसे इतु ही काफी से इमान ते शांति हुई से बोले भी अमेरिकन छंपंग कोई कना या ते पुलिस स्टेशन खुली कना 20 years इशू न लोई कना बिसी दिन बुई जाइसे बुई जाएगी ना इतिया अमेरिकन इशू लो पीछे थे 25 years 40 years 45 years इनका हुमाई दे अमेरिकन इशू न लोई कना कुन भी अमेरिकन के इशू लगा को था न पूछी कना एक लोग थे तुई काने चक्रा खुरी कना एक लोग थे अमेरिकन बिसी बिया पाई कना ही इशू न जाना काने अमेरिकन इनका बिसी दिन टाइम फैलाई दिसे होले भी इसुब्रा दिमाग दिया काने खेन दिया काने पासे पानवंग माहे कोटे लगा पासे पानवंग लोगोते अपुई छंपंग लगा पुलिस फिलुशिप ते इसु तो लोगो लगे कोई कना ताई 95 एक बात आई से अरु भी 5 साल हुआ पीछे ते अरु भी 2001 के आई से आई कना इसु लो भी वाकाने अमेरिकन भी इनका बिया बाग लगा फिर दे रंगखंड गिरी कना बिसी मानो अमेरिकन अनमा हराई कना थकी से पासे पानवंग अमाहे को ते ताई आई कना अमेरिकन के इशू लगा कोथा कोई दिसे इतु काने अमेरिकन ताई समझाई दिसे पूछाई दिसे इतु काने अमी लगा हेड को ते पास्ते खान दिकोन पोट खान है को दे जॉस खान के बिसी खुशी पा लगा को था जानाई दिया से अपने खान करा मोतब पूरा खाने अपने खान करा खे कुरी थका काने किताबी नपाहुरिया काने अमी खान अच्छी 25 पंची बोले पारी से खुशी पा लगा को था जाना जैसे अरो ताकन एक लाइन होए सब मानु बरा आमाखान होहाय मतलब बिसी मानु लगा पाइसे यते अपुई तावन दे किमान मानु असे छुटू दांगत बरा आमी खान के बिसी मतलब पुरिसे की लांदे होलिबी बातना दे होलिबी की लांदे होलिबी अपुई लगा माथे चास खानरा भी लोई कना पासे खानरा लोई कना बेसी मतलब पुरी कना आमी खान इतो अची 25 years to पंची बोले पारिसे
सिपाही खान उसे गोली तो अलग ही थका नहीं सेना सब मानु फापी गोली भी नागालैंड NTCCA नागालैंड पुलिस एसोसिएशन खान बरा ओते बरा एकदम होबो लगे इशू जाने बोल लगे कोआ वो ना भी अमी खान कान भी इसी लाभ पाइसे चलो इशू लोगो लगे को कना नागालैंड पुलिस एसोसिएशन खान बरा ओते रिया काने itu lagi ote itu birai kena चलो कोई कना अमी खान तो मीटिंग गुरी कना होबो ना न होबो लगा कोथा कोई कना अमी खान फिलिशिप खोला न होय अच्छा ना देही अमी खान 3 दिन विजिट गुरी कना फिलिशिप खोला तो माती तो बुई कना माइका पिचाई कना जगह भी नहीं एक ता रूम ते अमी खान स्टार्ट गुरी कना आस्ते आस्ते बुम्बु रुइता पांती कना रखी कना बुआ याते बाबा आमा खान बिसे से दिखा खान इतिया मन टिबलप इतिया आमा खान सब मानुई इनका हुई जो दिखा दिमते बेसी खुशी पा इशू लगा अमी खान लोगों ते मोरम गोरा दो किते अभी अमी खान न पाहुरी बेसी पाहुरी बोले मन नाय अमी खान भी सिपाही ऐसे कोई कना ही इको न पूछी कना इनका थका हुमाय लगा अंदरा लगा खुली दिया काने बिसी खुशी पा लगा जानाई दिए से अमा खान सब मानु को बोले से अमी एकला कोई कना होबो सब आगे ते एनवायरनमेंट सब कोई दिसे अमी को बोले कोथा भी उन्हीं ऐसे अमी itu kane ami laga pacca khan दूसरा चाकाते पुष्टि ते तावान ते साथी हुई गना अपने खान सब चाय जैसे अमी खान शुरू थेम ते प्रोग्राम दा हाली बोले मानु पानाय क्लास 5 क्लास 6 एने का होबान थाकी गना प्रोग्राम दा हाली बोले मानु भी पानाय एने का दुखते थाकी से इते तो PMA डिग्री किमान खुशी को था फानलांडे अमेरिकन भी एकदम हिम्मत से खुशी पाए और भी यज्ञ खान अपने खान बुस्ती ते थाका तावन ते थाका खान फान के अपने लगा मुता लगा पापा अम्मा खान के संबल कुरी के ना ताई खान के एकदम कुबरसिंग कुरी के ना फान के अपने खान इतो खान के पचाई के ना थाकी भी इतना तक कुछ जगह जा अमी लगा पच्चा खान पापा अम्मा खान मुखन जाते ऐसे अपने खान लगा खपोट दिया एक बात भी हुना नहीं अम्मा खान थैंक यू करी के ना हुनी ऐसे नेक्स्ट दिन भी इन्हें कहा लोग पाबो निमित्ते दूध तो था का अपने खान लोगों ते भी अमी खुशी पा लगा को था अम्मा खान फिलोशिप लगा को था सो मानु तो किन्हें का खारा कुनी ना कोबो ताई खान सब कोबो निमित्ते अमी के कोबी को काने अमी तो अपने खान लोगों ते भी कोई दिया ईमान ऐसे अरो सब मानु कोबले ऐसे अमी भी ईमान खाता बराही थैंक यू को लगा खुशी को लगा को था कोई दिया ऐसे सब मरु भालियो सुबा निकासरी आस्ती गइले मजो respected respected Basra Loigana Josh Tibamin Leader Khan, Believer Khan, Police Officer John Khan, Aro, Jubilee Speaker
bra luigna kiman also do bra aigna se 25th anniversary program celebration de 18 kurigna se amakan sab ke isu muram saram junai jase 2001 te ekta police of this fellowship shuru kora to manu ichan hoi holibi isu muram akha lakise इनका पठना असे मोई जिनी बुदुब्रा थैंक्स फॉर असे अरो मोंडे जिनी बुदा मोंडा मोन ब्रा अरो अबुई दे अबुई बीस दे असे इनका होमोइदे लेब्रेन पास्टर बाइमांग हेडक्वार्टर मोन पुलिस जज ब्रा जज लीडर खान इनका सैसे फिलो शुरू करी से 2001 दे 2026 अजी होमोइदक सैसे BC isu laka raju age jai temte BC kusi poyase edo sundu manu noy holibi isu muram Aro, Pastor Mungye leadership Hoa Bra. Aro, just leader kan, believer kan, Badna takut Thaka Bra. Itu inakai sabi kandino isu ratu age luigna sabi inaka it was aro 2001 laga sebai gandu bole tai gangi do kotha ko ana inaka bhavana यदि पुलिस ऑफिसर खान जवान खान को ले लो खान के ऐसे थे अपने यहाँ के खान 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 जवान खान खान ऐसे मुन बियाना बम खान के अपने यहाँ सब ऐसे इमान जैसे अरो फैमिली ब्राभी इनका कुरियर से Aro patna kuriase yadi mue kothado kotam kuriase sabke issue bright kuri tv thank you Good evening, all of you. Ama baba kan khushi asine nai. Khushi hobo lage.
Psalms number 118, verse 24, the Kwanishna. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Isor laga samne de ahigina isor ge. Isor bra banai dia, or isor bra luigana ahala din karne isor ge. Amikan so bhi khushi pabo lage. Respected Jubilee office bearers, Jubilee speakers, fellowship chaplain, deacon, deaconess, police officers, delegates, invitees, well-wishers, and all the believers of Police Baptist Fellowship. On behalf of all the Metron, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. First of all, I thank our Almighty God for giving me such an opportunity to stand and speak on behalf of Metron on this special occasion of our church 25th anniversary celebration. Secondly, I would like to thank our pastor and all the church elders of PBFA for inviting our Metron and giving this chance. Ito celebrate grupo karne amikhan gibi invite kuri gina amikhan attend grupo le karne dia karne bishi kushi bralo ase. Aro mahan bishi place we gina feel cry to kotha chanai dia se. Achi de Metron karne khali pratna aro gift to hin hoy holi bi achi 2 p.m. the amikhan ge special delicious meal prepare kuri na amikhan ge invite kuri se mohan da bishi enjoy kuri se yedi ahi gina arubi amikhan karne special pratna to lui dise arubi iman mohan bra kobuli bin na para laga gift kan mohan receive kuri se. So thank you so much PBFA lead by pastor. This evening is very special evening for all of us as we celebrate God's faithfulness and goodness for the past 25 years. Amikhan surprise sorge dhanyabad dibo lage. Iniga dia laga din ekta hobo karne amikhan itu homoy dulo ase. Kile it was just a dream. Sapna nishna mohan suru grise. Only few members, especially achido Metron kan beshi turn up kuri ase. We are now nearly 70, but during those days, only 12 of us. Kidia kes aibo, amikhan hi special number. Serve group like kitchen divi amikhan hi. Only 12 of us. 12 manumachore ekchun. Sri Pongsi apaw manulaga pacha. Nyuma asan daido amikhan logode achinai da expire hoise, but the rest mahansok basayde ito bray sorge thanks dia se. If I shared all the past story, it will take more than 31 hours. So I will just try to share some points. Amikhan achiede police fellowship Papa mong bakhan bra lui gina amikhan sob isor ke thanks tibo aro thanks dia itu hi no hei gina amikhan mon du khuli gina isor ke itu chubli de isor laga assist pa laga tangor ekta even hobo karne amikhan ekchune chunke forgive kura laga even ekta to hobo ekchune chun laga biya ekchune chunke biya ba hole do the blessing do nai itu karne reconcile hwa laga ekta time to hobo aro forgiving heart na itu bra amikhan itu jubli to celebrate kurubo aride pioneers kan kimani de achi pui gina se abnen ki beshi thanks to do yase idyadak till now isorge apni kan beshi dedicated hoi gina serve kura dikhi gina ayase because of your dedication sacrifices up to this extent mohan puncha se Kidia Police Fellowship to Kuligina, only 3 years old. We were just like a newborn baby. Ito time te, amikhan bra pabona nugura, amikhan bra expect nugura. Storm, cyclone nisna, ekta situation amikhan ke aise. But apni khalaka dedication, apni khalaka pratna, apni khalaka sacrifices bra. Amikhan laka
Biswas to kitya bi nami kina na chabo. Alak denomination no hobo hoy gina stand firm gura khana side. Itu karne apne khan ke pe she thanks. Dia itu chonai dia se isor bandaru ki gina assist to dibo. As one of the daughter of this fellowship, I feel blessed and grateful. This PBFA is not just a worship place for us, but it is our spiritual home. Amikhan karne atma laga khor ekta ase. Even though many of us now we are married and living in different places, some are doing their jobs, some are like me, pastor's wife. Alag chakade amikhan ase. But our hearts are still connected with this fellowship. Because this is the place where we learn how to pray, how to sing, how to read the Word of God. Ito foundation niya suru hoise. Before March 11, amikando antira ti birani sina. Kini ka manugi kotha kuribo iti bina chani thagise. Halibi kitya suru hoise. Akidi kuhani sina headquarter mon pastor lead by pastor Deacon Dakhan ahigina amikan ki beshi sikai dise idobra aru yedi take up kurigina pastor in charge youth workers takhan luigina amikan ko hodai inega sika samcha thagise idobra amikan achi tu dak punjise edu to apni kan sob last sacrifice kar dia se koina thanks dia to janai dia se aro the love, the guidance and the prayer we receive here help us to save our life and to save our faith. Ito the foundation to PBFA tagishe. Especially our matron, on behalf of matron. Amikala ka heartful gratitude. This Sri Kamnyay, ex-youth worker. Tayo di boleh mona se. Amikan 12 of us, Mikey kan, motado Sri Nokye, tay ikla. Amikan ki matigina. Tai beshi sacrifice krishe. Day and night, every now and then, tai beshi amikhan karne counseling, Bible study, tai theological background lando hoy. Holi beshi amikhan tai sacrifice krishe. Youth department upgrade hobo karne tai manula thamgibi beshi khaise. Manukhan bra curse kura labi beshi tai fear krishe. Aro tade khorai ahigina kidia amikhan youth khan bra tai program do Raf banabo, invocation prayer dia manu na hibo, special prayer dia special program dia manu na hibo, iniga la halat tagise. Holy bi tai kit dia bi amikan oborde kusan hoy, prayer gurigina, ektin do itu kan do ekta leader do hobo, itu la ka vision. Itu la tanghor akhabra tai muhan ka lead krise. Itu prabi si thanks dia se, achirak tai chinda dia se, narukigina abdila akam, abdila life family sobra narukigina assist tigana rakhibi gune tu chanai dia se ami khan brado aya apni bra dia apni bra kura service karne itu de gune dikhawole kunai holebi chibit isor tai brahe apni ge blessing to dibo holebi dikhi kana ami khan bi apni ge khushi hoisi de kobole ekta a token of love itu dibole mona se Yedi amila speech to conclude krobo noha nuruka kide matron khan married daughters of PBFA amikando yedi plan itu fellowship te plan gurigina tangor hoala kas kanase holibi itu kas to hole to remain evergreen and to bear fruitful tree ekta karne hobo karne apni khan not only today Holibi every fellowship, every chapel de apni khan, police fellowship laga yikya khan ko chakate chaigina se isor apni bra
takhan ke assist bi ke ko ina hotai brat na te rakhibi de ko gena edu ko nai kotha janai dia se achi etu chubli do amekan sob karne blessing pualaga chubli ekta hobi. May God continue to bless PBFA and use it as a light in this community for many more years to come. Thank you. God bless you all. We are truly blessed to hear from the pioneers who have been a part of the foundation of this church. Thank you so much. Before we proceed, Reverend Ashok, amni ahina thagishule, amni boa jagade ekbar uthule janai diase. Reverend Ashok. I also would like to request ATBC Choir Master Zaya to please stand on your feet. Thank you. On this special occasion, we also like to take a moment to remember our members who were a part of this church but are no longer with us. Their contributions and also their dedication have shaped the church to what it is today. So to lead us in necrology and also remembrance of our departed members, I would now invite our pastor, Sri Bendang Pastor, ABFA, to the stage. Sir, please come and take your time. Good evening. Yati apoy taundi moi hutai your speaker na daka Pastor Mongyai Police Baptist Fellowship Deacon Bert Associate Pastor Women, Youth Pastor, Aro Pisasi Huakan, Ariati Moi Muram Kuridaka, 25th Anniversary of His Praise, Queer, our best Izat Kuridaka, Jubilee speakers, ala kalak chakabera, abuyi don bisarigina ahagan, so manugi, buila, abuyi don didaka, all fellowship kambera, salam, chanitiase. Achi 25th Anniversary ki moi program dia halitia ekdom kushi isro ki tunabat time bishi nulugina any short ki yadi program di takani sina ni choluchi muragan karoni yad kora yadi Isaiah chapter 57, verse 2. Yati kuanishina. Tayakantu. Aram kura chakaki chaiship. Sital garasadi tagan cemetery ki chayna
risk Korea si panaliki na si. Aru Acts chapter 20 verse 38 tadi goya si. Abu ni gambra muigan laga chira next time di nidikibodi when kuata MT dangan beshi mon pikaishi when aliki nasi 2001 March 10 11 start Korigina avoid fellowship police Baptist fellowship di Jun 6 Morishi Muta Tinda Aru Mikey Tinda if I'm not mistaken Dagan Sub Garni Amagan Yad Koreas Yadi Bible di Kwanishina Chiban life Dakagan Bra Murigina Dakagan Laga Chirak next time to Nidikibudi in the Kwanishina na Kili Amagan he Daigan Nishina Manso Moribuliase Olivia Magan life taka Isuraga Poramasi Idokarane Muragan Kiman Jun Morisi Tangi respect Tigina Amagan Sup Karagwena a minute Nujulaga Mada Down Greena respect Tia Takademti Moy Amagan Sup Karni Pradana Goribo Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mugange, how try, Narok Kikina, Muram Goridaga, Mogan Bawari Sor. Achi, Apoy Tondi, Police Baptist Fellowship, Solar Gurigina, 25 years. Abuni muram guna another empty. Moilaga mababagan, Moilaga machagan, Kimanchon, Achi life na. Bible de Kuaneshina is all. Dangalaga chiramugan ni the key, Polvi Tailaga, Dangalaga Mugantikia, time di Amababa Yat Korea CEO, Dagamberia. Sir Kunara Kidisio Dagala took Daglip Hoye, Gina Mugan Fellowship, Lugina Nisio, Guina Mugan Moon Pika Sor Holiday, Dalaga Chiban, Dagala Light, Muigambra, Kuragana, Anibunda Paris or Itobunila Proclamasi. Educarode Achi Chamaguna Daka, Mugan Sop, Moon Milagina, Tangi Respikias. Anurtias is or Dagambara Charidia, Naturaga Pachagat, Natura grandson Gondodigan, Kimanjunasi, Bababara Mabara, Rakigina, Chiagi, Juagi, Moigambra he, Arupalbara, Kamguribuguina, Yakurubali TV. Aru Changalaga, Kipal Gugur, Kipal Kamgurina Jashi Sor, Abuni Chanina, Abuni Brahiasis Kurdibi. Achille Mugan Submu Milangina, Takanyat Kuradam T Sor, Aradaru Kigina, Yadi, Takagan, 50 years, Pungjadam T, Ek Chumbi, Numurgina, Balchivantagina, Pungchivali Tibide, Korgina, Isurlagana Mucha Kuridina, Isurahi, blessing, God, Tibide, Abuni Brahi, Muganli Kuribide, Wina. Isulaganam di Pradana Korea se Amen. Amaso Boibo.
Next program na najagi de. Police Baptist Fellowship Taubo Town. Pastoral lead kurina. Kiman yun na se ek bar abdi khan buha chakate ek bar khara kruo. Next, Jingkao Jingpong Fellowship. Jingkao Jingpong Fellowship. Next, Miss Sita. Miss Sita. Next, we have a special number from ATBC Choir, Brigade A ATBC Choir, Brigade B, Matron, in charge, Mrs. S. Charling Konyak. Kindly take your time one after another.
next program den ja gide arobi yete polytechnic lecture apni han ahina takise gule apni khan आ चकते एक बार खड़ा करो Next, Nagamis Fellowship of Boy. Nagamis Fellowship of Boy. Next program, message speaker. Topic, walking in victory over the past. Ita amikan ajila speaker serbra isola kotha loigina ahule se ituke welcome kurubo karni amikan sob ekbar khara kurubo. Now may I request our speaker sir to kindly take the time. Good evening. Buhibu bari wa abningan. '25th anniversary of Espera, Pastor Apoy down churches. Aro especially amikhan Police Fellowship Chaplain Sri Mongyai, powerful, dynamic leaders. Tailaga under the aro Kiman Manu, Jubilee Planning Chairman Committee, aro Associate Pastors. Kiman Haigana ase. Aro alak jaga bara kiman jun aigana ase abni alogode koshiba chanai diase ami can have 2.5 hours to buhi jaise paradak short pra ngoi time lobole try guribo idu akide ami laga counterpart speakers Reverend Tia Tushi Longamer, Executive Secretary, Police Baptist Church Association. Tia Tushi, Mojin 2004 de ekbar lok paise. Tia Tushi Mojin Hong Kong de Baptist World Alliance thagise, that the lok paigena. Aro itu bisi de lok pa nai ekjun wolibi tai kidia aro moibi ekilo gade ahigna executive secretary gena adam de muijin arubi roommate thagise itu time de muijin ai apni to dikhani sina aseo aro apni bi dikhani sina aseo koina jawa dem de Hong Kong de jawa dem de
lok pa thagise 20 years PC de mujin lok paise aro eki ekta jaga de mujin kam kuribolo ola dim ne khushi ba aro yate ami khan Reverend Panwang police pastor mon Ojay Panwang tai ke 1990 de tai PDH tai second years thakadem de lok paise tai la college de 1990 de Haryana de ekbar lok paise tai la ka kisa huni thake tai paiben puribolo chawa do tai la ka service sari digna tai resign kurina chawa ase aro itu kokai do kile ninga chaise na bi kidaba do bhabana kurise holibi tai la ka commitment alak thakise aro tai aigena mon police Baptist church fellowship thakadem de ekdam chutu kor ekta ido thana osote isi bia aro kokai bi thaka jaga bi eman bia thaka jaga de thagise kokai do kine kurine asana kwena time de tai thakigena mon police church to uthai dise aro aji aro tai yati aigena aro apoi laga police fellowship pi tai laga leadership ti kura dikhigena kokai ki to tai la commitment do ekta do ase gwena khushi pa ido tai ki bi ido koi di ase pisik kotha ko bol mun ase holebi tara dari do no hoi moi idia do moi bi ido church khodam hoigena do moi timabo chabo lage timabo de jabla ase holebi moi bi timabo de jabla ase aro kali Kohima de program ekta ase ta de pungjilo chabala ase edu gane time short and nolobo kiman moi kobole mun ase apni halo de kobole mun ase aro sob ke ajikali disadvantage ekta hwa do ki ase gole dom ami khan life te thaga niminde manu khan bisi bakto ami khan church ahigana na bohigana mobile de noire live te thage idobra ami kan de crowd to kidaba to kom di hoja holibi aji do bishi ase edo gane live te thaka holibi aro idea ayade bua thaka holibi ami kan Jisu Krista laga kotha do huningna jabode do koi dia ase aro especially yade ami ekta kobole mun hwa yade aji last de kana kha khan laga aboy choir khan lokare bi khushi pai ase aro ami khan do police baptist fellowship laga choir khan lokbi khushi pai ase holebi especially metro khan ami khan konyak kotha de jikya goi abdi khan kana ekta meaningful morombi abdi laga kana huni na morombi lage aro ekdam ami khan te touch kura ekta kana khai dise de koina ami khan khushi ba aro idu ase apni khan gobode kobole mun hua do apni khan do aboy baptist fellowship laga police baptist fellowship laga ambassador ase kutte sadi jalebi idu na pahoribi idu apni khan tangor hua idu police baptist fellowship to tu khwa dem de bhabana koribi khushi hwa dem de bhabana korigna yat kuri thakibe de koina apni angibi ido koi dia ase pisi khushi paise aro kanabi iman phal khaise de koina ido koi dia ase apni logote moi paiben ekta puribul mun ase hotai ami kan huni thaka ido bible do ido ase yate saili do 90% yate konyak nganu tikhi holibi kunba ido ami kan laga OC aro ami kan laga chawan khan ase idu laga ini kunba alak manukan ase edu kane moi nagamiste koi dia ase Genesis chapter 1 verse 26 there the Lord said let us make mankind in our own image in our likeness so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky Jisu laga kotha bra amengan ke blessing dibe moi patna kuri ase
Hallelujah. Hallelujah. Yasanjale ataba yungan ba chiso. Nang da yalak pa menyong po fa boy. Nang hado hibak amay hayanggi Police Baptist Fellowship. Iman 25 years hado ngoibu anniversary. Hado jinesa iman yasanjale toileng danang. Ayang imana hangi baleng yang ge chao yin kawang nang da menyong pa boy. Linda bu hibang ma iman phe nang umbu hada te dawa tingi hada ba taidam nang da menyong phalak chena ya bu ma nang sosan ba tawa nang ngau nyu ngau nang yen nang chun pa ji sumen ma yup nang dalan se upa nang mong yau. Amen. Ajilaga amikan topik te walking in victory over the past. Kunyak kota dito inika hobo nisna. Lin yang bu ameng wana ngoy kelak yikau ta okpu pay. Or lin yang bu hibak me kiama win bu me okpu. Walking in victory over the past. Mokan itu kita itu silent over the past. Simply mean it was ektato your identity as a new creation. Nutun prona phabana kuri gana ahi gana nutun ekta hoi cha noile to realization ekta hoi cha itu ase. Itu past tu kia ase kole to failure bi ase. Napara bi ase. Aro keldi kura itu bi ase. Bisi limitation itu kan bi ase. Hoile bi itu kan sob replace kurina freedom to Jisu Krista para amigange kuri dia itu ase. Aro kidia amigan itu walking in victory over the past. Itu kota amigan kidia itu silent itu it's require shifting focus from past disappointment itu biasa deh. Itu disappointment amikan napara. Saya jawab demda amikan napara nuile nukuri bu thaka amikan kuri dia. Itu tuh amikan kan itu future promises ase. Ahai boleh laga amikan promises ekta ase itu tuh. Aru itu kia sekali tuh trusting God. Jisu Krista logade amikan trust kura ase. Itu kia sekolah tu amikan itu tu new thing. Amikan konyak kota itu tu toisau Allah ijengma toisau Allah toisau itu ase. Itu kane amikan kidia by saya jale itu identified as a victory. Itu kita itu kila kue sekolah itu amikan ektam Jisu Krista pra bhavana nukurina inika thakado itu bhavana kurida retrospection itu kobo amikan itu kan sob bhavana kura amikan ke lokpa itu bhavana kura itu kan ase simply amikan chani bole kia se bole to chani bole ekta to amikan kitia paibende idia moi aji pura paibende chaile to tate God tai bra ko ado amikan nisina amikan manu ponaibo inega koina suru kura manu panaise kidia amikan itu Genesis chapter 1:26 kidia sale to sadam de amikan dekhe amikan nisina panabale kutha kwadam de amikan date sadam de amikan nisina Jisu Krista to inega segole to apni nisina aro moi nisna tai tu inika ase simple itu jani bola ase date ami nisna ami kan manu ponaibo panai se ami kan tu tai laga likeness tai laga image itu mamli kota no itu image tai laga tai nisna ko tu mamli kota no hoy tai laga likeness kia se itu sob panai dia itu tu alak kota no lebi tai nisna asre kona pana ase aro rule sob ti setai gitu itu nukuri bi kuise hoile bi
human manu laga to nukuri bi kurahi kuri mun ase kuri bi kwaro nukuri hoy nukuri bi kurahi kuri mun hoy gana to tai du ta kan harai ja Jisu Krista laga kotha nuhuni nga tai du ta harai ja idu thagise holibi idu tuida pisari bole to God brother Jisu Krista do tai ekbar tai laga nisna panai dise panai dia do tai do phelai nai idu gane chiulibi moi nisna pana manu do ekbar sabo lage ani bo lage koina tai brai madigna ani gna tai aise Eden garden de tai Adam de tai do da do lokai se holibi ki dia amikan Genesis chapter 3 verse 9 de sale do tate tiki tai kut ase Adam kut ase tai sai gna aha tai na phelai kiman manu pia holibi kiman manu andra de thagilibi tai na phelai tai arubi pisari ai arubi amikan manu kan bia thagilibi amikan logode itu to 18 to ahe bona tai rukhe thaka itu ase itu jaga amikan dikhiu bare pisi ase holibi moi aro lamba na jai holibi Genesis chapter 7 de kide sabo tade to itu Adam and Eve tai do laga sinful to ahe kana do dunia to ide to sabha kuribul olai jese sabha kuribul olai jese kill over hoise ekdam letra hoise itu bra sabha hwa do amikan Genesis chapter 7 de jani Noah aro ta khan laga family hi sari digna ta khan pachai dia aro dunia do bani bra ekbar sabha kuri dia amikan tikhe Noah laga family uthi jaise aro itu bi tangor hoise holibi ekta dunia laga sinful do itu ase Genesis chapter 11 de kide sabo tade to Babel tower pona ase de Babel tower pona dem dito dunia manu kan do sob eki kotha thakise sob eki kotha alag kotha nai eki logode kotha koi thakise aro tai khan laga bhabna do tai khan kotha kole do huni ekta kotha sob huni kana tai khan do tai khan laga khor do heaven dak ponaibo kona meeting gurise aro tai khan do idia do tai khan knowledge ase tai khan power ase tai khan logode kiba ase kona panai gana cha dem de Jisu Krista do ta khan laga mon chani se chani gna to ta khan pana gna suru ha dem de ta khan la kotha do harai bu dise alag alag sob harai bu dise itu bra ta khan do heaven tak khor na pana gna chai se itu majorti do Babel tor pana dem de do konyak manu khane bisi thakise na ki inage bhabana kure kile konyak khan do sob busti do ekta kotha ase itu niminde kotha do harai dise alag alag kuri dise takhan meeting ore para nai itu bra takhan the curse grado idia inega kotha alag alag hoi jase poila ekta kotha thakise itu ase aro alop time lobo de Genesis chapter 12 de Abraham ge mata thakise ami khan itu hotai ami khan itu mission preaching de itu koi thake itu Abraham mata do ekdam kiba itu takhan laga forefather laga worship laga de mata ase takhan tai mati dia do holibi Jisu Krista ba kide mati se tai pat olai se tai laga question ekunai ini olai je se tai aro tai laga rasa kut dikhai chaise kenan de chaise itu ase aro itu laga family line de ai gena do Jacob laga pachakan Egypt te pungja ase de moi short te koi ase Jacob laga pachakan chol chun ase idu do Egypt te pungja do phal bora pungja no de ekta ke chokhai dia ekta ke pia pura tai laga phai Joseph itu ekdam Jisu Krista bar tai lik krise Jisu Krista laga vision bisi thakise tai laga kotha ine kwadam de tai kokai phai khan bara tai pikri kuina tai to Egypt ke pothai dia ase de phal bar pothai dia noi de pia bar pothai dia ase
হইলিবি তাতে ডাঙৰ হৈ কিনে তাহান পিছি ডাঙৰ হৈ যাইছে তাহান আৰু জোসেফ তো ইজিপ্ট খান পৰা পিছি ইউজ কৰিছে ইটো থাকিছে ইটো থাকি কিনে তো তাহান এনেকুৱা ডাঙৰ হৈ যাওঁতো হইলিবি জোসেফ পি মৰিছে আৰু তাৰ লগা বাবা তাৰ লগা ফেমিলি খান সব মৰিছে হইলিবি জোসেফ নাজানা মানুহ আহি কিনে এতিয়াতো ইজৰাইল খান লগতে তো তুক দিবলৈ শুৰু কৰিছে তুক দিছে একদম তুক দিছে তাই খান লগা ইজিপ্টে থাকাতো 430 years থাকিছে হলিবি কিমান years তো তাহান খুশি থাকিছে লেছ থাকিব লেছ দেন 100 years থাকিব তাহান খুশি হোৱাটো হলিবি 300 years তো তাহান তো তুক থাকিছে আৰু তাহান তো জানুৱা নিচিনা এনিমেল খান নিচিনা তাহান লগতে এনেকা তুক দিয়া থাকিছে আৰু হলিবি তাহান তো যীশু খ্ৰীষ্ট বিচাৰা নাই হলিবি God prado Moses select কৰিছে exactly itu আমি kan laga aboy police baptist fellowship নিচিনা ইজিপ্টে আমি kan থাকাটো ইজৰাইল খান থাকাটো ইনিয়া থাকিছে aboy police baptist fellowship to alak ধৰম দে খোৱাটো নহয় হলিবি সব পুষ্টি দে আহাতো সব খ্ৰীষ্টান মানুহ খান থাকিছে ইনি 100 পৰা তো 90% তো খ্ৰীষ্টান মানুহ থাকিছে হলিবি আপুনি খান বি চাৰ্চ বনাবলৈ ভাৱনা কৰা নাই আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগতে আইবলৈ ভাৱনা কৰা নাই আপুনি খান চাৰ্ভিচ পাইছে পইচা পাইছে ঠিক হৈছে আপুনি খান কি কৰিব মন আছে এনেকা থাকিছে হলিবি মন্দাও লগা চাৰ্চ পাছে পানৱাং এনেকা তাখান লগা টিম কে যীশু খ্ৰীষ্ট বা ভিজন দিছে ঠিক না হেই এনেকা নাথাকিব লাগে 95 দে আহিছে 2001 দে বি আহিছে লাষ্ট দে আপুনি খান তো একচেপ্ট কৰিছে আপই লগা খ্ৰীষ্টান খান এইটো পুলিচ বাপ্টিষ্ট ফেলোশ্বিপ লগা খ্ৰীষ্টান খান আৰু জিউছ খান লগা এইটো ইজৰাইলতে থকাটো অলপ নিচিনা লাগে কিলে আপুনি খান তো চাৰ্চ যাবলৈ ভাৱনা বি নাই হ'বলা মৈচেপতেতো কোনোবা থাকিলেতো হলিবি পিছিবাক এনেকা থাকা একজেক্টলি এইটো ইজিপ্ট এইটো ইজৰাইল খান এনে থাকি যায় হলিবি গড প্ৰাদো মছা পঠাই দিছে মছা পঠাই দি কিনা মছা তাকপি তাই ৰিফিউজ কৰা পিছি আছে মছা পৰা কোৱাটো মই লগা মানুহখন কথা কম দিনা মইতো কথা ক'ব নাপাৰে মইতো মানুহখন লিক কৰিব নাপাৰিব 6 lakhs মানুহখন লিক কৰিব নাপাৰিব তাই এইটো কৈ থকা আমি খান জানে হলিবি যাবলৈ টাইমটো হৈছে চাইছে মই এইটো তাতে কিছাটো পিছি লম্বা নুকা লুকি আছে হলিবি 40 days ৰাস্তা দে তাইখান 40 years ৰাস্তা লৈছে প্ৰমিছ লেণ্ডে পুঞ্জিবলৈ তাইখান 40 years লৈছে এইটোতো কিছা আমি খান চব জানে হলিবি তাইখান কিলে 40 years লৈছে 40 years ল'বলৈ তো তাইখান জানে তাইখান তো selected মানুহখান আছে ভাৱনা কৰে হলিবি কেতিয়াবা তাইখান তো যীশু খ্ৰীষ্টটো পাহৰি থাকে গডটো তাইখান পাহৰি থাকে সদায় কেতিয়া তাইখান পেৰা টাইম দে তোক পাব মছেছ আৰু আমোছ দুটাকেতো আপুনি দুইটা কিলে ইয়াতে লৈ আনিছে ইজিপ্টে আমি খান তোক পাই লিবি খাবলৈ পাই আৰু তাতে বি আমি খান টেট পাতি ফেলাবলৈ কিলে আনিছে চেলেঞ্জ কৰি থাকে সদায় তাইখান দুইটা পেৰা টাইম দেতো কেতিয়া তাইখান আৰু ৰেড সি পাৰ হ'ব টাইম দে এইটো ক্ৰছ কৰিব টাইম দেতো তাইখান বেছি দে এইটো ইজিপ্ট খান লগা ৱাৰিয়াৰ্ছ খান আৰ্মি খান আহেন তাইখান খেদা টাইম দেতো একদম মামৰিং কৰিছে তাই দুইটাৰ লগতে মামৰিং কৰি থকা টাইম দে আৰু তাই দুটা বি খুচি নাই হলিবি মছেছ পৰা এইটো পানীটো দুইটা ভাগ গড পৰা পাঙাই দিয়া এইটো জানিছে ইমান দাক তাইখান লগতেতো সদায় তাইখান সদায় দিন চকুত পৰা দেখি না পেৰা নিচিনা পেৰাই থাকিছে হলিবি কেতিয়া তাইখান খুচি পাব ঠিক ঠাক থাকিব পাহৰে কেতিয়া তোক পাব মাতে
kile kuri se kida ami kan ane se inega kuri ami kan laga life ami kan laga family ami kan laga church ami kan laga manu kan bi inega ase kidia ঠিক tak থাকিব খাবলৈ ঠিক হ'ব আৰু খাবলৈ ঠিক পাব আমি খান যীশু খ্ৰীষ্ট পাহৰি যায় কি দিয়া তুক হ'ব মই তুক নহয় হলিবি আপুনি হলা ফেমিলিটো কোনোবা মানুহ একদম পিয়া পৰা বেমাৰ হৈ যায় কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈ যায় তাতে চকুত পানী ওলাই যায় শুৰু হৈ যায় তাতে আমি খান না আমি খান এতিয়া পুলিচ চাৰ্চ আছে নহয় হলিবি আমি খান মানুহ খান বিচব এনেকৈ আছে কিতিয়া আমি গান খুশি থাকিব যীশু খ্ৰীষ্টে পাহৰিব আৰু কেতিয়াবা আমি গান তুক আহিব তাতেহে আমি গান যীশু খ্ৰীষ্ট বিচাৰিব একজেক্টলি এইটো জিহুদী গানটো এনেকুৱা থকা আছে ইজৰাইল গানটো এনেকুৱা থকা আছে তাই গান লগত এইটো আৰু এইটো ইজৰাইল গান লগা হিষ্ট্ৰীতে বেছি জানিবলৈ আছে কেনেকুৱা জানিবলৈ আছে ক'লে এইটো তাই গান পেৰাই থকা টাইমতে ভাত খাবলৈতো মানা দিছে স্কৰেল দিছে হলিবি তাতে কথা কৈছে আজি কাৰণে আজি ল'বি দেই কালি কাৰণে নল'বি গোৱাটো ইজৰাইল খানবি পাঁচমাছ কোনোবাটো মানাটো আজিতো খাই লৈছে পকেটে 3টা 4টাটো হালিছে তাখান হালি কিনা আৰু তাখানটো আৰু নেক্সট মৰ্ণিং দে চাইছে আমি খান যাতে ভিতৰতে আৰু পিয়া হৈ কিনা পাইছে খাবলৈ পৰা নাই এক্সট্ৰা নল'বি দেই কোৱাটো আৰু এইটোতো গড পৰা কোৱা আছেতো এইটো আছে আমি খান জৱান খান ইয়াতে স্পেচিয়েলি আমি খান লাইফতে থকা হ'লে বি জৱান খান থাকিব মইতো এতিয়াতো মই 60 years হ'বলৈ হৈ আছে পাজা নহয় মই মন ডাউন লগা আলাক নাজানি হ'লে বি মন ডাউন লগা পুলিচ কিন্তু মই অবজাৰ্ভ কৰে আৰ্মি জৱান খানটো মই অবজাৰ্ভ কৰে এনেকুৱা চাই থাকে আপুনি খান লগত এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰাটো পইচা ঠিক ঠাক দি কেনে আছে আপুনি খান লগতে এক্সট্ৰা বিচাৰিবলৈ নহয় হ'লে বি ঠিক ঠাক পইচা দি কেনে আছে পাঁচ লাইফ লগা আমি খান ভাৱনা কৰিব গ'লে এইটো ভাৱনা কৰিব লাগে দেই ভাল আছে কোৱা নহয় হ'লে বি কেতিয়াবাতো আমি খান চব মানুহ নহয় কোনোবা আছে পুলিচ খানটো গাড়ীটো বাইক হলিবি গাড়ী হলিবি আপুনি লগতে তো কোনোবাটো নম্বৰ নাথাকা নম্বৰ থাকে হলিবি ৰিনিউ নকৰা গাড়ী বি আছে বাইক বি আছে হলিবি কোনোবা মানুহ খান পাব্লিক খান লগতে তো কোনোবা মানুহ আহিবি আপুনি লা গাড়ী কাগজ দেখাইবি ঠিক নহ'লে তো ফাইন এক্সট্ৰা আছে ৰিচিপ্ট একো নাই এইটো আছে আৰু আমি খান কেতিয়াবাতো আসাম লা গাড়ী আহা থকাটো মই দেখি থাকে কোনোবা পুলিচ খানটো আসাম নম্বৰ দেখিলেতো আহিবি মাতে মাপ দিবৰ জেগাতে মাপ নিদি না তাহিংকি ফাইন লোৱাবি দেখি আমি খান ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰাটো আমি খান লগতে ঠিক ঠাক দি কেনে আছে হলিবি কেতিয়াবাতো আমি খান এইটো মনোপুলেশ্যন কৰিব ট্ৰাই কৰি আমি খান আৰু ঠিক হলিবি ঠিক নোহোৱা নিচিনাকৈ আমি খান পানাই পৰবি ট্ৰাই কৰি থাকে আমি খান চব কি কোৱা নহয় দেই এইটোতো এনেই 100 পৰা 1জন মানুহ 3জন মানুহ এনেকুৱা থাকিব পাৰে এনেকুৱা থকা এইটো আছে দেই ইজিপ্ত পৰা ওলাই যায় কেনাতো ৱেলডাৰনেছ তাতে পেৰাডাম দে তাখান পেৰাডাম দে তো মানাটো আপুনি খান এক্সট্ৰা নল'বি দেই এক্সট্ৰা নল'বি কোৱাটো তাখান বি আৰু কালি গানিব কিন্তু হালিছে খাবলৈ পোৱা নাই আমি খান মানুহ খান লগতে কিমান চখাই থাকে পুলিচি নহয় নাগা মানুহ খান আৰু আমি খান কন্যাক মানুহ খান মানুহকে আমি খান কিমান চখাই মানুহবিলাকে এক্সট্ৰা কিমান লৈ এইটো এক্সট্ৰাটো চাই থাকে নিৰুখি দেই পাছটো আমি খান ভাৱনা কৰিব লাগে পাছতে আপুনি খান কি হৈছে এইটোতো ভাৱনা কৰিব লাগে ৰিষ্ট্ৰফেকশ্যনটো আমি খান চাব লাগে
Israel manukan American IRP laga core sob ki jaise police te thaka kiman jun ase moi sob ki jabolo parana holi bi bisibak jaise moi payment bawa do same ase kumba korde tai sadi nisna pai sem payment do sob ase tai laga sadi kan korde do tolopi sem ase TVB ase korde bi ki thaki bra sob ase khushi bra thaki ase kumba korde do sem tolop ase puhi bole murabi pa nai পুহিবলৈ পুনাবি পাও নাই আমি খান আৰ্মি উইং জৱান আছে গলে তো ইদুবি কৰিব লাগে এনেকা থাকা দেম দে 20 years পাৰ হৈছে তাই লগা সাথী তো 20 years পাৰ হোৱা দেম দে RCG তিনটা জাড়াবি বনাইছে টিমবডি বি মাটি পিছি কিনিছে মন দিবি কিনিছে ঘৰ বনাইছে কুম্বাটো নাই কিলে হৈছে এটো পাস ভাবনা একবার কৰিব লাগে মই আপই এনেকা আছে কোৱা নহয় হলিবি কম্পেৰিজন কোৱা আছে মই সেম তলপ আছে আৰু কোনবা তো পাজাখান স্কুল তো একদম ভালতে পুৰি আছে সেম তলপ থকা মানুহ পেমেন্ট পা মানুহ কোনবা তো গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল দে স্কুল বি নপুৰি কিনা বেছি ৰখিছে মই বেছি দীপ নাজালিবি আপুনি গান ইয়াতে জানিব itu kane ide to sob ami kan realization aise ami kan to ai kana aji ami kan itu kan sob ami kan victory kurise ide to notun plan set kuribo aro 25 years baba kan to sob christian no hanoi christian hua kane je ole 25 years cha ase ami kan itu sob recollect kurise aro pia sakuna ami kan sari dise itu asa amikan kita amikan sadam de enega ase itu gane moi aji apni khalo kobole mon hwa do time bi bisi loise piana babi ekun hoy kumba manu idia takpi nijuki naga bhabana kure posabi enega use kure koda aha tolop khanbi ki holibi enega use kure enega thakakan itu laga 25 years anniversary do amigan kane do edo change family de ekta change anibole try kuribo abani olop youth kan holibi ama baba kan holibi amigan enega thakile do ekbar check kuri sab amigana niju family ekbar check kuri sab laga diri hoise moi phal no hegana idubi na bhabibi idebi chance ase idebi paribo idebi kuri sabo aru idebi ami kan fosara sate perabro try kuri sabo 25 years pas hwa piside kiman apni khushi na pa ase ekbar likhi sabido apni laga mon de ekbar likhi sabido
লিখি কেনা আপুনি ইটো পিয়া আছে গ'লে ইটো কাটি দিবি ফেলাই দিবি ইটো আৰু নকৰিব মই ফেলাই দি আছে ভাৱনা কৰিবি তো ইটো ফেলাই দিবি তো আৰু 25 years ইটোই হোৱা আছে হ'লে আপুনি লগা চাৰ্ভিচটো নিয়াৰলি কম দিবি থাকিব পাৰে অভাৰ দিবি থাকিব পাৰে ব্লেছিং কিমান পাই কেনা আছে ইটো বি লিখি চাবি তো লিখি চাই কেনা তো আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টকে থেংকছ কৰিবলৈ আছে তো আপোনাৰ ফেমিলিতে পিছি থাকিব দে নলিখি আপুনি মই কাম বা এইটো নলিখি আছে লিখিলেতো পিছি আছে থেংক ইউ আৰু ইটো পৰাতো আমি খান আৰু বি আপুনি লগতে তো সঁচা ৰাস্তাতে ধৰি না আৰু পেৰাইব মই গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্ভেণ্ট আছে নেকি সঁচা ক'ব মই পুলিচ চাৰ্ভিচ আছে নেকি মই সঁচা ক'ব সঁচাৰে যাব এনে ভাৱনা কৰিবি কাউণ্ট কৰিবি বিয়া বি কাউণ্ট কৰিবি ভাল বি কাউণ্ট কৰিবি লিখিবি আজিৰ পৰাতো লিখিবি আৰু কিমান কাল্টি কৰিছে এইটোতো ফেলাই দিবি এতিয়াতো নকৰিব ফেলাই দিবি ভাল ৰাস্তাৰে যাবি আপুনি লগা ইয়াতেতো আমি খান এইটো পুলিচ দিতো চাৰ্ভিচ পাওঁখানি আছেতো আপুনি ছাতি খান একো নাই পুষ্টি দি আছে খাবলৈ নাই হ'লেবি আমি আপুনি কিন্তু আছেতো পাবলৈ আছেতো এইটো এক্সট্ৰা নহয় ইমান ব্লেছিং দিয়া আছে যীশু খ্ৰীষ্টকে আজি আমি খান থেংকছ কৰিব লাগে এইটো ওপৰতে নাই আৰু আমি খান স্পেচিয়েলি আমি খান নাগা মানুহ খান আৰু স্পেচিয়েলি কন্যাক মানুহ খান আমি খানতো কি দিয়া আমি খান প্ৰাৰ্থনা কৰিব প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বোলেতো এতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা কৰা দে মই কি কৈছে মই লগতে কি এনেকুৱা নকবি পুৰণা লগা চামানা লগা আমি খান ফফাদাৰ লগা বিলিভ আছে এইটো যীশু খ্ৰীষ্টটো ব্লেছিংটো এতিয়া দিব পাৰে এতিয়া নেদিলেতো আপুনি লগা বাচ্চা পৰা দিব পাৰে ডিমাণ্ড নকৰিবি যীশু খ্ৰীষ্টকে চাৰি দিবি কি হ'বলৈ আছে সেইটো কৈ না মই বেছি লম্বা ক'বলৈ আছে হ'লে বি শ্বৰ্টতে আজি আমি খান কে যীশু খ্ৰীষ্ট লগা কথা ইয়াৰ পৰা কৈ দি আছে চব মানুহকে ব্লেছিং দিবি Thank you, Speaker, sir, for your incredible and powerful words of God. May God continue to bless you and your family abundantly in your future endeavor. Ami bisas ase aji rati ate ami khan kiman Christian bisasi manu khan ahi kina ase ami khan so be blessed huise koina. Yete program de na jagi de janai kota ekta inika janai dibo ite right after this service it is service khatam hua pichi de Aboi Town Baptist Church Nagamis Baptist Church Aboi Nagni Mora Police Baptist Fellowship Tizit Chingkau Chingpong Fellowship Sangyu Baptist Church Matrons itu kan right after the service front office te ekbar lok kuribi koigina itu bi janai di ase aro NV number 10 de takhan sina kali laga morning service te offering hour takibo closing hymn send the light Mansab khara kribo There's a call comes ringing on the restless wave. Send the light.
Now, I shall call upon Mr. Fakmai, Pastor ATBC, for benediction. Let me pray. Tau yop kanam. Hallelujah. Ayan hayang achaw atapa wang tang kawang. Nandaman yung paboy 11 March 2001 buwang yanga. Tinyi 10 March 2026. 25 years mong ma. Iya kamba nangamoy manyang ki. Nangalamoy yang ki. Tawa sa chingna sa wang tang kawang nandaman yung paboy. 25 years mong ma. Nang kadalan mabu. Nan pa yang ki. Sangabong yang ki. Nangang ching lingbu ma. May damya yang ki. Tawla na saya. Wang tang ma. Mot yobu ma iman. May damya pong onang. Tau kay iman na yan. Noksa pong chong de. Nangilak pa muhim mansi. Wang dang kawang. Nang may mabu kaya. Tau ba yapan. Ngui tambu jeng nasa. Nang daman yung pabu. Tau ba tayo dam ayong yapong onang. Tiya. Awang ba tayo dam. Nang diyup yang ato'y kumwang bukiya. Lokay lebu tangaw bu. Nangaw tamahan bu. Asay. Nangalamoy yang ki. Nang muhim mampay. Ya aso tambu jeng nasa. Wang dang kawang. Nandaman yung paboy. Aniyo tayo dam limdong onang. Muhim mampay ya aso lak jeng nasa. Nang sipsi. Ilak pataman pa umpa. Tau ba awang ba tayo dam. Nangalamoy may sok po jeng nasa. Manyong pa. Yana tayo bumuhi manyuwa. Jesaw Chris hamema. Ayan wang tang kawang yak tapan. Napayop nang tawas sa itang mupa. Nangamongay yaw. Amen.